Treba se moliti za sve. Onaj koji je stekao božansku ljubav, on se moli za sve. On ne pravi razliku između ljudi. Sveti oci su dostigli takav stepen božanske ljubavi da se mole i za zle duhove koji su pali. Kada se molimo za naše neprijatelje, oni ili će propasti ili će se osloboditi. Gospod kaže da se za sve svoje neprijatelje molimo. Kad se molimo, znači da se oslobađamo od zla i da neprijateljima želimo dobro, a oni su zli, pa ili će se osloboditi zla ili će propasti. Treba da se preobrazimo, da izbacimo zlo iz sebe. Dokle god imamo zle misli i zle želje, prevladava u nama zlo. Treba da se oslobodimo toga prije kraja svoga života, ako mislimo da stanemo u red anđela i svetih.